treba da mu se reći na ono što pravi taklid na imam Abu Hanifa, Allah da mu se smilovati, ili pak na drugite učenjaci, na drugite mezhebi. Prvo što treba da se zna дека 4 mezhebi, ovdje se 4 školi, što im teče od istiot izvor. Teče od isto more. Što se odnesува na primjer, za jedan učenik, što bara znanje, učenjaci te vele podobro je za nego da uči, na primjer, nekoj mezheb, da ju uči usul, furu, bazite, grankite, nego da uči opšto i da ne zna poslije na koji pravec da oj. Ama što se odnesува obožavanje na Allah subhanahu wa ta'ala, ovdje ne treba da bide fanatik za jedan mezheb. Znači da bide ekstrem. Koga ide sprotivnost na hadis od napratenikot sallallahu alaihi wa sallam ili pak vo Kuranot. Zašto izvorite na ovje mezhebi se isti. Glavnite izvori se isti. Koji je? Kuranot i sunnet od napratenikot sallallahu alaihi wa sallam. I zato se prenesuva od njimi, od učenjaci te golemi, od njivnite školi, kako je Abu Hanife, Malik, Šafi'i, Ahmed, rahimahullahu ta'ala, ala džemi', se prenesuva od njimi, velet, idha sahha al-hadith, fa huwa medhebi. Ako hadis je verodostojen, ispravan, to je moj medheb. Nije sme luđe, što barame znanje. I od toj hadis ili od toj ajet raširime znanje to i stavame bazi, granki od tije hadisi. Ama ako hadis od moj da je to što se bazira togaš, moj da ne je verodostojen, ide drug hadis što je verodostojen, ti togaš ti je obaveza da ga obožavaš na Allah subhanahu wa ta'ala prema toj hadis što je ispraven. Ne da veliš ovdje jaz go sledam Abu Hanife, fanatik, go sledam Šafi, fanatik, ekstrem, Ahmed, ekstremizam o to ne. Ova je zabrane to. A što se odnesuva za opštite ljude, kako što ne baraje znanje, učenjaci te velje, za njimi nemat mezheb. Za njimi nemat mezheb. Ne treba da velite, ja sam Hanefi, ja sam Šafi, ja sam Maliki, ja sam Hanbeli. Ne treba da velite, ja sam Hanefi, Šafi, Hanbeli, Maliki. Zato što čovjek što je opšten čovjek, ne od onih što go bara znanje to je treba da go slijedi jedan što mu veruva za njegovo to znanje. Na jedan alim što mu se plaši na Allah subhanahu wa ta'ala i to je treba da go slijedi njega. To ne treba da veli ja sam Hanefi, Maliki, zašto ne zna da je razlikovat ovije meselinja. Jasno? Znači, što mu velime? Ovo mu velime. Ti što si običan čovjek, ti ne treba da veliš ja sam Hanefi, Šafi, Maliki, Hanbeli. Zato ti ne znaš da gi razlikovaš ovije školi. I ne ih znaš dokazite, ne ih znaš bazite. A jedan što saka da bara zdanje, to je smej da studira jedan mezheb, da bidi, na primjer, kompletan, u toj mezheb kompletan. Nemoj da bidi kompletan skroz, ama da znaj, da ima znanje za toj mezheb dobro, znači za nivni od fiqh, nego da uči što ke najdi dvo Google, taka je podobro, ama pošto se odnesuva u obožavanje na Allah subhanahu wa ta'ala, ovdje site morame da go pratime i da go sledime dokazot i pratenikot, sallallahu alaihi wa sallam, Allah na ljubo znaj.